Smanj stance, gdje ćemo stati? Sad se hajde nazad kresu. Hajde požuri pobjeći. Jesu ovdje mine? Jesu mine ovdje? Eto ti 3 kira, ajde ostrijeli. Imaš priliku. Daj. Bravo. Što? Da se snimamo. Čestito, bit ćeš zvijezda YouTube-a. Ja skeram čeku. Ja? Ićom, bo ja... Vidiš gigu? Ma ne već ajka se nađe. Deda vam kažem, deda lovimo ko prošle godine, bili smo uspješni. Kad Keir nađe, nebitno čije, javlja na primjer Puško, našla je Raša i tu, ali nemaj bez mutnje, javlja tebi. Ti javljaš nama, ako je našla u Panjiku ovdje, mi obruč odmah, nećemo kuja, neće dignut krmeta. Nećemo i onda kažemo, napravili smo obruč, prilazi. Gdje god kuja nađe ili Keir... Zato da se rasporedimo dobro, nema veze, obje će biti. Tako, ja. Ti sjenčarama ćemo obavezno javljati, oni su na Crnom brdu. Nema Ibre, ima same. Motrole na koji ćemo broj? Na osmicu. Ej, Denek se odvoje ko će Gorić, znači Giga, Pufko, Kroj. Denek se niste odvojili, Giga. Pufko. Samire, javi se, Samire. Pufko, ovo nije to minirano, evo. Sajro, daj me čuj, Sajro. Mirko dole. Mirko je dole. Ja, Pufko ide na keru. Pufko! Neće u mene. Hajde, nek ide on tamo, neće u mene. Samo keraju tu. Mirko, vidim te on uređaj, koliko si daleko od kerova, nije? Školi. Eto krma Desjenčkoj školi iđu gore. Paste, Samire iđu vama gore. 3, 7, 4, 3, walk. Jesjenca, imam god čuje nas, Jesjenca. Eto, kerovi ispod stare škole, znači tu možda 150 metara, sad će nam možda goru da prema staroj školi ako odavde mi potiramo. A ja ću govoriti, evo pratim ovdje Gari, ja ću govoriti. Či ovdje Raša. Ja ne, ja. Vidi mene, ne radi Raša. Šta kaže? Ponovi. Eto idu prema staroj školi. Ispod stare škole, velika njema, sad će tu izbiti. Garo, Raša za njih. Samo što ona ne radi. Ponovi naglas, ponovi, jesu stali? Jesu stali ispod školi? Smanj stance, gdje ćemo stati? Sad se hajde nazad kresu. Hajde požuri pobjeći. Jesu ovdje mine? Jesu mine ovdje?
3 kira, ajde ostrijeli. Imaš priliku. Evo, mi ispred kerova trebamo pucat. Ha? A šta je ovo? Ja. Evo, 87 metara, evo od kerova, sad ću pucat. Ako udari na mene, hajde. Hajde, hođu. Sakriću se ovdje. Idu na mene direktno. 59 metara. Evo čujete li? Idem još malo dole da bolje pucam. Da pazim na kolegu. Ovdje ću stat pa šta bude. Ovo je siguran pogodak. Ako najde ovdje. Tu je Mirse. Tu sam ja. 56 metara. Odo dole stat. Smije kretanja. Tačno ovako na mene. Puška spremna. Očekujem kad mi malo siđe dole. Radi sigurnosti. Onda ću pucat. Smanjen je telefon. Stao sam na dobro. Idem još malo ovdje. Ovdje sam siguran i radi on mene, ja od njega. Nek pobjegnu. Idem tamo. Neće više da ustanu. 96 Slavi Žagaru. Smjer kretanja. Smjer kretanja. Nek se kerove miče. Smjer kretanja. Ide vam prema meni. Mirse će im potjerati odande. Trebao sam stati onda. Evo i neka stazica. Idu u mene na stazicu. Puška je otkočena.
Znači jedno je bilo ili palo. Potom malo dole. Jel palo? Jel palo? Eto me. Jel jedno samo? Hajde. Svaka čast. Daj Garo, daj Garo! Ajme na njega skoro. Ideš krstom ako je... Daj Garo, daj Garo! Daj! I dadni ovima krme ako hoćete, ha? Odat mu, jebi ga. A ja dali u njihovom sam terenu, ja ti da, nek zovu daćemo. Ganjamo, još mu dat. I čuje ovog. Daj! Bravo! Dobro, da sukari sam vidi. Što? Da se snimamo. Čestito, bit ćeš zvijezda YouTube-a. Daj Garo, svaka čast. Daj Garo. Bravo. Daj traktor, u mene ne smije se vući. Daj. Mir se je znači ostrijelio, prišlo je ovdje u ovom terenu. Ova 3 kera su držala, koliko je bilo? 4 kerova. 4 kera. Krme kaž bio ljuto napada kerove. I prvi metak se pogodio fulo. Aha, pa drugi pogodio. Svaka čast. Zajednički lov jasenice, vidi upade krme. Zajednički lov jasenice, ode dole. Nek sebe. Ha? Joj, gdje ode krme? Daj! Još malo čupaju. Ja. Se namiče. Vidi ti ovdje kod Kerova, će se ljuti. Deci, ja sam. Ja. Dovinjive sad ovdje. Wow, gdje si? Sniman bit će akcija stoljeća, zajedničke sekcije su odradile, Mir se odradio pravi posao, čovjek zna teren, prišao lijepo i Kerovi se ovdje meče već evo 10 minuta, 5 minuta koliko smo tu. Jer sve te kerove giga postali u svog džipla te kerove. Pa ne mogu, ima jedno štene, mogu još jedno 3-4, ovdje ima više, pa će morati još neko doći od lovaca i jedan pomoći. Sve što zboreš srta. Pa nek se jedno pol sata kerovi nameče, ovo je dobar trening i za Mogaru i za ove još bolje kerove. Znači kerovi vidiš kako lijepo čupaju, ekstra. Prvi dobio? Drugi ugla. Aha. Ja. Daj Garo. Svaka čast. Bravo. Daj Garo, daj. Daj. I ovo je školski odrađeno. Gdje je? Kerovi priđi. Ovo meni, draže za kerovi, ne moram ja nikad ni pucat.
Ali čovječe, kerovi su na metar, dva. Drži, ja. Onako blizu, čovječe. I samo odskaču. Ponekad nije, sreća nije nijedan dobio. A nisi mogao pucati od kerova, to su blizu. Nema čovječe blizu posla. Ja. Držim ja krme na tači, samo vidiš ker proleti. Ja, ne smiješ, ja. Pa bolje neko ode još to. Ali si prvo, znači, u stomak, drugo u glavu. Nije se kretalo više kad se u stomak pogodio. Jes, jedno 10 metara. Aha, a vidiš ga dobro, ja, mislim. Pa evo, drugi je dobio čelo. Ja, tačka, ja. Hadi, Rašo. Hadi, Garo. Hadi, Rašo, hadi, Garo. Hadi. Hadi, Rašo. Aj, evo, došao Peker. Odošao, aj nek idu. Hadi, Garo. Hadi, Rašo, Garo. Hadi. Aman, ima još krmar. Odošao aman dol natrag neki krmeći. Ja. Pufko, čuješ li, Gino, čuješ li? Pufko, Gino, čujete li? Gino, Pufko, čujete li? Kerovi nam se oteši, opet dodaše gonit. Idu sad, ama, u naš teren. Se nisu vratili na osmicu oni. Aj, sad će biti nazvasto. Unlock. 4, 5, 6, 7, 8. Jesu krma, opet. 4, 5, 6, Čima 7, kolaj. 8. Ili evo to što je došlo. Ali nije odatle došlo. Gino, Pufko, čujete li, Gino? Čujemo te. Opet kerovi nam se oteši iz ruku iz antijena i snijemo povaca i odaše dole, ama u naš teren laju setri. Ja. Opet su na travaku zdrobiše laju haman. Ponovno kerove ne zove. Ja, sad će haman u naš teren, ko da je bilo više ovdje. Evo, svi laju 40 puta. Sad mi trebamo ići dole strijeliti, a ne bježati od njih. Haj, sad ću mi šta će biti. Što viš prisjeći? Pa možda su u mjestu opet, sad ću vidjeti. Možda je drugo krmiješce. More biti. Evo sad ću ja da špago, sad ću mi šta. Ima dole još puta. Da im pofatam, evo došli dole na drugi put. Viš dole. Odavde dole ima neki putić. Jebi, ja ovdje nisam na ovom terenu. Ovdje ja sad s kolima ovako i dole. Kako će se on raditi pješe? Vidi se. Ja, mora. Iću ja s njim da pomognem. Hajde, evo ti pa špaga. A ja odo. Ja sam sve dole pušku. Ja. A ja odo vidi pofatati. Ja. Nerko, opet kerovi. Nerko, opet kerovi goni. Nerko. Jo, teše mi se iz ruku, ne vjerujem na anteni bost. I vuku i odaše dalje. Pa svi. Sve troje. Pa imaju, čim volko laju idu za krmat. Ješ Gino do džipa. To je njegov džip. Gino, hajte dođe ste krenuli putem, izaći vam putem, vidiš sve kerove ako bude i pofatajte. Eto dol kerovi otići tamo. Pa prvo strijelite. More. Ne, džije, krusno, ovo, nek ne vidite tamo. Ja dade njima, znaš da puštaju teren. Uvijek dadne. Ne, nek dođe čovjek ovdje, evo, da ga izvučemo. Ko je ovo na putu? No. Evo, sad su god ići na put po konopa. To je Ipak je njihov teren i treba dati njima krm. Ne znam sam Amir, nije, ali sad ćemo ga izvučemo svoj krm. Jel ovo, evo, Evo našto isto. čes kak si. Eto vam krme dol gratis. Jel to iz ove van sekcije? A kud, polako, kud odoši?
Jest, to je više Petrove kuće tu gdje ste bio, gdje ste klali i onda odošao u onu stranu. One dalje gore, znači popreko tako, ne bi ga nazvao koje to mjesto imaju kuće gore. Ja, imaju gore kuće, ali ne, on se sprevas na drugu stranu, malo nije teže skinuti. Aj sad ćemo vidjeti, evo došla su dva momka kod mene pa ćemo se sad čuti. Aj, čao. Viš, odavde su 820 metara ovako smiri, kerovi, ja vidiš gone. Laju 3 kire. Sad gdje je ovo? Tamo. Ja. Eto vama to krme. Gledaj, samo konopac da čovjek pomogne. Ima dole još jedan malo pa će mi pomoći. Pa će izvući on pa ti se u tovari. Ja. Ima još jedan kjer ovdje neće. Neke od... Ko je? Kako? Cara nema bijelo tu malo. Garov. Nije, on tam. Ne veze, koja je imao grlice. Evo ti špaga. Pinđu, ta krve. Tu vam je bilo više krma, evo krma putem iz kula, krita u kartofu. Jel zove mora vući krvi, mora? Možeš tu vući, dva čovjeka neće pukat. Ovdje? Ja, to je baš... A jedna puška pa druga? To je jedan isti čovjek. Prvoga pogodio, vi ćeš u stomak po uglavu. I eto vama, a onaj... Hvala vam što smo ušli u teren, što smo kerve namečili. Ne, slušaj. No, štružna je... Vama kad ću sad doha izvuku, po čas malo vuku. Ma šta će, neš ništa, čas dva. I vidi, onaj... Kako se zove? Nama je samo cilj da se kerovi nameći. Ja. Ja. Jer smo pred kerovima ostrijeli, znaš. Aha, Vidite da se pred kerom, samo ostrijeli. Ja, onda. Pa vidi, lakše je desno. I eto put, odmah još jedan, samo obiđeš odavde. Jel imaš tu put? Samo ovako tamo desno? Ja. Odavde ima jedno 150 metara vamo, a lakše nam je dole ako ima put. Ti idi sad s kolima i sviraj im da te čuju. Hajde ti odo ja dole. Hajde, odo ja dalje fata kerove svoje. Vidimo se, svaka čast na zajedničku lovu, opet nas zovte. Vi pucajte, samo se kje nameći. Hajde. Ne svući. Ja, treba se čovjeka staviti, trebam pratiti kerovi. Pa evo ga ide vam čovjek, ovdje sad će doći. Vidi, kerovi su tamo otišli daleko. 900 metara laju. Laju krma, još jedno. Ja, na mjestu laju. Pa vidjeli ste tragove, jel? Ja, ovo dole, mislim, naput i ono što je bilo. Kako ćemo sve u njihov teren? Ovo čovjeka staviti u džipa i pratiti kerovi. Grusko. Sad ćemo izvući čime, morat će sjest s nama u džipa. A da ti njega, što? Odošli nam kerovi vam zakrmali. Ja. U ovi teren. A ne znamo mi... Da ideš s nama, sa mnom, s njima i da nazoveš tam koga da pofatamo kerove. Ja, nema nja, ovi su dole u Krečanama. A vam? A vamo ne, nikog gore. A smijemo otići? Smijete otići kad ja kažem smijete otići. To. Hajde onda, hajmo mi pofata kerove. Pa hajmo izvući onaj krme to... Evo Njemče, oni sad snijed krme ovdje. I ne puštaj, ako vidiš, opiči. Može, svirni jednom dva puta to vi čuju. Ma ne treba nama, jedeš. Na krivini, bliže njima. Aha, ona će da utovari njemu krmu sad. A mi smijemo tam ići. Mi ćemo te pored puta ba izvući. Evo oni njemu vuku dvojica. A ja. Oda na tu dol krivinu i lodim se. Hajde. A mi odošli, smijemo tam ići. Vi slobodno, sad pazi jedno, kad siđeš do moja kuća. Dobro. Sad je strane velika kuća i dala i sve tu. Tu ideš desno ako oni idu. Ja. Ali ja sad ne znam da li će evo. Odavde, pazi, nemaš gor puta. No, ovako su kerevi 800 km, ovako. Ja, ali idu dole lijeva. Ja, onda tamo silaze dole kućama, gdje su bile kuće, a? Ja. Gornjo zelenji idu onda. Ako su gornjo zelenji, onda su otišli odavde na brdo pa se prebacili tamo. Onda moraš ovim putom. Ja. Hajde, znamo mi pratiti na ovo ako smijemo ući teren, šta? No, ništa. Smije. Jo. Što vas tijelom daćemo ti opet, Hajde. Da, javimo se. Odo ja dole u zadnji krmad. Hajde. Ti sviraj ovim da te čuju. Hajde, Garo, hajde. Hajde. Bravo.
Marš.
Jel gotovo? Čujem te, reci. Odeš je nazad. Evo me ispred tebe, ba, hajmo ono. Idu dinovim putu, vam hoće da presjeku naš put koji smo sišli od odgovor. A? Jel gotovo to? Raša je zakovala opet u mjestu, ama je gotovo.